ariko ngo ikaze nkubwire ngo komeza ugubwe neza. Amakuru bankuzanye n'ubundi n'amakuru avuga ku butaka bw'igihugu cy'abaturanyi mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkubwiye ko Kivu y'Amajyepfo n'ubundi ibintu bikomeje kuba danje, bikomeje guhindura isura, dore ko imirwano ikaze yarayibayeho bita ikaziba hagati ya FC cyangwa se M23 ndetse na Wazalendo. Wazalendo ubundi yanze kuva ku izima, aho shefri ya Kaziba muri teritwari ya Warungu intara ya Kivu y'Amajyepfo rero yabereyemo imirwano ikaze kuva mu ijoro ryo kuwa gatandatu rero tariki ya 26 Mata. Amasasu rero menshi yatumye abaturage bo muri Kaziba santere bahungira ku misozi, aho rero baraye badasinziriye. Ushobora kumva M23 iri kugenda igirana amasezerano cyangwa se ukabona batanze agahenge kugira ngo n'ibindi bice binane ko bimeze, ariko wapi siko bimeze. Nkuko rero ikinyamakuru Media Congo Net kivuga ko AFC yashakaga rero kwirukana abarwanyi ba Wazalendo kugira ngo igere mu misozi miremire ya Minembwe, aho rero abafatanya bikorwa babo batwirwaneho Android ndetse na Gumino bari muri icyo gihe. Kandi M23 irashimangira ibirindiro byayo hamwe rero n'ingabo n'ibikoresho mu turere twa Kabare ndetse na Karike. Andi makuru nakubwira nuko ubu kano kanya M23 nayo iri gukoresha drone, aho kuri kino cyumweru tariki ya 27 Mata abaturage bavuga ko rero babonye amakamyo 5 yuzuye abasirikare bageze mu miji ya Cofi ndetse na Kasheke. Imirwano yabereye ikaziba yatangiye kwa gatandatu ahagana mu masaha 11. M23 yagabaga ibitero umurwa mukuru rero w'Isherifu iturutse rero ku musozi ibiteganye. Abarwanyi ba Wazalendo hamwe na FDC barasubiza maze rero kurasa bikwira hose, bituma rero abaturage bagira ubwoba. Abaturage bavuye mu ngo zabo berekeza ku misozi guhungirayo ayo masasu. Kuri iki cyumweru ngo ibintu byasubiye mu buryo, nubwo rero icyifuzo cy'inyishyamba cya 23 gikomeje rero kuba gufata Kaziba kugira ngo ibashe kwegerana n'amatsinda ya twirwaneho Gumino Android ari mu misozi miremire ya Minembwe. M23 cyangwa FDC ngo ntacyo bigigeze bitangaza kuri iyi mirwano ivugwa mu gihe rero ngo hakomeje guharurwa inzira iganisha ku biganiro bitaziguye hagati ya AFC, M23 ndetse na leta ya Kinshasa. Nubwo ibi ngibi se twizere ko bikomeza gukurikirwa, dore ko Wazalendo yo yanze kubyumva. Wazalendo yo ikomeje kwihagarara rwose, bona umukongomani uti muturasa tubarasa. Ariko aho ngaho ni mu majyepfo ya Kongo niho byabaye kabisa, niho ibintu bikomeje kudogerera kano kanya. Andi makuru n'ubundi Igoma na Gahenge ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye, uretse utuntu tw'udusasu tumwe na tumwe turi kugenda tuvugwa mu misozi igiye itandukanye. Ariko n'ubundi M23 yashakaga amahoro, nubwo Wazalendo imwitwe yitwaje n'umwe ifatanya na leta ya Kongo guhashya umutwe witwaje n'intwaro wa M23 ikomeje kwanga amahoro. Niyo mpamvu wakibaza ngo ibintu bimeze biti. Reka nze noneho mpite nkubwira n'indi nkuru iri kuvugwa kuri SADC. Amakuru ari kuvugwa rero aturuka mu banyamakuru bagiye batandukanye, aba mu gihugu cya Kongo aremeza ko SADC n'ubundi ikomeje kuba intambara kugira ngo itahe rwose nyuma yo gutega imitego igiye itandukanye. Barashaka gutaha, ariko kandi nta nubwo bashaka kugenda ngo kamera zibareba. Ikindi kandi ngo hari ibyo bakomeje guhishira ikibaba. Bimwe muri ibyo rero ngo nuko harimo abakobwa batewe inda badashaka ko bagaragara. Harimo abakobwa batewe inda badashaka ko bijya hanze, bijya kuri kamera. Tibaze guseba inshuro ebyiri. Urumva rero ni danje kabisa. SADC ngo harimo abakobwa bamwe barabyaye abandi baratwite. Ikindi kandi ngo baba nabwo barimo batinza kugira ngo barebe ko ari ubufasha bugiye kuza, barebe ko basiga byibara bigaruriye umujyi wa Goma nk'uko bigenda bitangazwa na bamwe mu banyamakuru bagiye batandukanye. Ariko amakuru n'ubundi ari no ko M23 nayo ngo iryamiye amajanja, kuko yamaze kwemeza ko SADC igomba gutaha. Nyaboneka ntukibagirwe gukora subscribe, ntukibagirwe gukora like cyangwa gusharinga kugira ngo ujye ukomeza kubona ibiganiro byacu bigiye bitandukanye umunsi
kundi. Ciao ciao, njyewe nitwa Kwizo.